Çık. Girip geç. İşe nazar eşi çakırıpsız. Rahmat. Atayın sizge bir özgürce sürpriz dayandap koydum ben. Bugün 14 fevral suyuşkönlerin gününe rahat edip İtalya'ya bütün kalk koydum ben. İtalya'ya? İtalya'ya 10 gün yok. Yok abi. Kızlar Bey sandık geliyor. Bugün geçinde sandık. Onu çağırırız. Görürsün, görürsün. Yok sana ne çözsün o değil. Bugün çağırırız. Dayanırız. Rahmat. İtalya. Bilmesem olmuyordu. Biraz büyüğümün yanıydı. Sıkırırsız. Çaldırmaya almayız. Alo? Alo? Atаңар Чипов, бұл, атаңар. Alo. O canım. Canım anlaysın. Emni almayısın, sana çalmada baldır kırıp özün almayısın. Şunu olmaz. Мындай кылчу жан. Мага срочно Италияга командировкага кетип атам. İtalya'da? Ооба. Kaç ay mı? 10 күндө болобуз го. Бияктан бир жана ай биле жарык ошентип жеңип атат. Ошо балдардан да азыр тиги апамдыкына жеткизип сал. Анан кийин азыр кийимдерди алып кетем, кийимдер чемоданга түшүрүп койсун да. Хорошо. Макул, барам жаным. Давай. Макул. Böyle gün var kızınken. Alo? Canım. Anlaysın? Жакшы. Ne olur kız? Ой, сабак деле. Akşeler var. Жакшы эле. Өз кандай? En son bir жақсы жағым бар sana. Ne? Настроениең жакшы го? Video açırarsın videoyu. 10 gün ve İtalya'ya gidip otur. 10 gün oşunda patlayacak sekos çoğu balamızda. Чын эле? Айтасың. Sen hazır sabahını bitiriyor muyum? Barıp bana ben. Ballar da apasını kayınızın deyiniz koy. Мен тайын даярмын да билесиң. Ay. Давай, чак. Мектепке чалпай окучумай. Эртең сабак болбойт. Алло? Алло, Азатчик. Мен бул эжекем. Салматпы? Саламатчылык, Азатчик. Мен деген кичине ооруп калыптырмын. Грипп болупчу. Анан деген эртең деген сабакка бара албайм. 10 күнгө каникулга тарайсыңар, макулбу? Балдарга айтып кой, макулбу? 10 gün oruç bu. Азатчик. 10 күн сабак болбойт, балдарга айтып кой. Кадимкидей. Айтып кой балдарга. Давай, алтын, давай. Hemen biz Necekeci Tatyana Mikhail'ını 10 gün orup kaldık. Anam bizge 10 gün kanikul verip koydu, bilesiniz ba? Sen mektepte kanikulga çıkkanda toğuğa aparam, balık aparam, ne ötüsün bile? Koya oturçu. Kanday kanikul? Men degen İtalya'ga putevka alıp İtalya'ya gidip oturdum içinde. Ejeköyüz bizde 10 günde tarat verdi, hatta baralçı. İtalya'ga degen men putevka alıp. Baralçı. Yalnız demenin olsa da kıyamaysın da. Oy makulem baralçı. Var. Nasıl hale getirdim olsun ya? Neyse. Çalın. Girip geç. Ой, ишен Назарыч, мен айтып коюм үйдөгүлөргө айтып азыр кийимдерин алып келе алайын. Дап даярсыз. Дап даярмын. Эми атасы өлсө деле уруксат экен кулакка. Ким өлүптүр? Эч ким өлүп жок. Мындай болуп атат да. Бул жалгыз ненелерим бар билесиң да. Ошонун мугалими бүгүн 10 күнгө тарап ийиптир да. Анан тоого балык алып барайын деп койдум эле, ошону балык алып барып келиш керек, тоого алып барып келиш керек болуп атат. Анан 10 күндөн кийин барып келели деп айтып. Ишен Назарыч, мен үйдөгүлөргө айтпай койгом. Сен айтып койгон нерсени кайра айтып коесуң? 10 күндөн кийин чыгып кетти деп кой. Ишен Назарыч. Ушул картаңда алачак ушул дептим. Картаңды десем акчасы жашмы? Жаш күйөөмдүн акчасы жок.
Алло, жаным. Қайдасың? Сен жетіп қалдың аэропортқа? Жоқ, жете элекмин. Азыр тиги сен нересине кетпейсиң бе? Балдардан барып қалдым. Жете элексиң бе? Жетейін апам. Кайра эле кайт. Апамкына тире эле кой. Амне бирөө бирдекени алып барайынбы сага? Жоқ. Болбой калды. Италия болбой калды. Мен азыр үйгө барам. Балдарды алып үйгө барып бер. Анан кичине басып кой. Ооба, болбой калды. Мейли, ооба мейли. Макул агай. Алло, жан, мен деген жаңа эле душка түшөйүн деп жетишпей атам, кийиндерим жаңа эле түктөп анан кийин жаңа эле душка түшөйүн деп сен чалып калбадыңбы? Мен бошко айтам алдым. Дактайыр болуп калдың мен. Жок, ошо душка түшөйүн деп мен жаңа эле. Кийиндерим бүтүктөдүм баары даярдым. Душка түшпөй эле коесуң го дейм. Эмнеге? Аздарың кетпей калыптыр. 10 күнгө кетпей калыптыр. Бара албай калдым. Дагы эле баягыбы? Мен ушундай болуп калдым, эмне кылдым дейсиң? Дайым ушундай дейсиң. Алдап анан чакырып кайра жок деп эле. Мен ушундай болуп калдым, мен алдаган жокмун. Ушинтип эле жүрө берем бе? Дармачым жаным. Андан сенден көрсөт ишин тазалашты кармалсам болмок? Акчасы. Койчу, мага картта бар тегере. Алчы Сенден көрүп пайдалуураак ишин хотя бы акчасын гана берип турмак. Мен азыр балдарды үйгө жеткизип коеюн, жаным, мен чалам. Окуучуларымды кайра аткасам, ушундай сүйүүдөн көрө жолу жакшы болчу. Алло, Азатчик. Мен жакшы болуп калдым кайра. Кайра эртеңден баштап сабакка келгиле. Макулбу? Эмнени кайра жакшы болуп атасыз? Азатчик, мен сага айттым, эртең сабак. Болду. Балдарга айтып кой, келгиле эртең сабак. Не, ато? Не? Тети, Татьяна Михайловна айып калыптыр кай. Каникул болбой калды, тоого барбай калды. Анан ошо эртең сабак дейт кайра. Сен мугалим мындай мейиз орундабай. Бир оруп, бир кайра айырып алынган болуп атпайбы. Мен сен айгатып 10 күндүк путевкамды жылдырдым кайра 10 күнгө тетияка. Ата эпкиде каникулда барабыз туурабы? Барабыз. Эки каникулда барабыз. Барабыз. Эки каникулда барабыз. Ооба барабыз. Келип кетчи. Угуатан ишин асалчы. Ой, тимелеңне кабагыңызга каал жаап. Тамашалап койсо да ошону билбейсиз, Ой, барабыз дегенден барабыз да. Италияга кайра барабызбы? Кайра барбай эле барабыз, эмнеге кайра? Сиз эмне болдуңуз? Бирөө барабыз деп. Ой, эми тамашалап койдум, эмне кылар экен деп. Азыр даяр тур. Тамам. Биринин сааты убакыт калды. Эртерээк сумкаларымды алып, мен бул жакка келип калайын, сен ошол жакка келип кал. Кетебиз. Тез ойлобуду. Эмне кылсам эй? Кайрымчамын да. Алло? Жаным, эмне кылып атасың? Балдарды алып келатам үйгө. Жете элексиң? Жете элек. Кайра эле кайтчы апам жакка. Эмне болду? Кайра бара турган болуп калдык. Кайра бара турган болду? Ооба, тетиги да бир барабыз, бир барбайбыз деп. Ошондой болуш керек болчу да өзү. Ошондо жаным. Ошондой баратпаш керек эле дегим да. Ошо эми жаным мындай, мен үйгө барбай эле коюп, 1 саат эле убакыт калыптыр. Анан тиги жумуштагы эле кийинден кете берем, анан Италияда сатып берет да. Барып кел. Макул жаным да. Балдарды жакшы карап, памперстеринди алмаштырып. Эмне? Жаным, эмне? кандайсың? Сен көрүп турган. Тамашалап койсуң деп ушинтип тагынып бересиң да. Эмне?
тамашалап қойсаң. Сен тамашаң дайыма эле ушуну тамашалай бересиң. Ой, ал кетип калды, учуп кетти. Тамашалап. Мен сени алдачым беле? Чын айтып атасың? Ой, мен бир эле сүйлөйм го жан, эмне болду? Bunu cingir деп кечкен барып болсун. Жеңген, сен жеңген дегенден атайын. Сен даярдык кыла? Жеңге деген жакшы көрөсүң да, мен дайыма даярмын деп билесиң да. Азыр мен барып азыр. Күтөм, эртерээк кел. Окуучуларымды эмне деп ойлойм? Эжекем мезинен айнып калат. Алло. Азатчик. Айше болбой калдым. Оротам мен. Кайра оңуңгөй. Жаңы эле жакшы болдум, кайра капельница алып атам. Балдар кайтып коер. Эжеке, эми азыр мен атама айтсам ишенбейт, өзүңүз келип айтыңыз. Азатчик. Макул эми мен азыр жылы кийинип алып атаңа түшүндүрүп берем. Ошентиңиз атама айтпасаңыз мага ишенбейт болду ал. Макул, азыр барам, ишин Назаровичке барам. Хорошо. Давай. Ишин Назарович, давай кеттим. Айып кетип кетип калды. Ата! Оңгу каникул! Я! Оңгу каникул! Айва! Тога кет! Кандай аласың сен? Кетпе! Өзіңді бер тоға тоғылап. Біз Италияға кетеміз. Қақта Италия тоғы бияқта? Италия! Ишен Назарович кеттік. Ата айтқош кеттік ежекеге тоғы деп. Жоқ, қаяқтағы тоғы? Ой, ежекем айтты қайра оңгуңға каникул деді бізге. Ежеке? Мына өзі де келеді, мына. Саламат Татьяна Михайловна. Қаты орып отырсыз? О? Суық тиіп қалыпты. Жоқ, ошо біздің суық тигеніміз қандай саат сайын, минута сайын алмаша береді. Оңғы каникулға тарады. Жан. Италияға паспорт ұмытып қойдың. Рахмат жаным. Алтышқа бару бөлмесін. Барып келді. Давай, жақшы. Айым деміріз. Ежеке, сізді сүйгеніңіз кетіге деген жаным деп атат. Кимді сүйдің?